Dobro je poznato da smijeh liječi sve, no često se suzdržavamo od osmijeha jer nam je neugodno pokazivati zube. Ipak, moguće je nasmijati se od uha do uha bez suzdržavanja uz samo par posjeta ordinaciji dentalne medicine. Upoznajte se s čarima estetske stomatologije i saznajte što je potrebno za vraćanje osmijeha na lice. Spomenimo neke od najkvalitetnijih metoda estetskih korekcija zubi. Prije svega, tu je bezmetalna keramika, koja se pokazala kao idealno rješenje i jedan od najboljih načina za vraćanje prirodnog osmijeha. Cirkon keramičke krunice su estetski apsolutno ispred starih metal keramičkih krunica, te su postale nezamjenjiv dio estetske stomatologije. Zahvaljujući njihovoj visokoj tehnologiji u proizvodnji, mogu se koristiti za većinu, ako ne i za sve potrebne dentalne restauracije. Tu su i keramičke ljuskice, koje se postavljaju na prednju i bočnu stranu prednjih zuba, te se njima korigira veličina, oblik i boja zubi. Drugu važnu metodu estetskih korekcija zubi čine zubni implantati, koji su idealna zamjena za izgubljeni prirodni zub. U čeljust se ugrađuju brzim i jednostavnim postupkom i omogućuju funkcioniranje kao i s prirodnim zubima. Vaš smiješak vas više neće sputavati na putu do uspjeha, zahvaljujući ordinaciji dentalne medicine Petreković. Ako želite povratiti svoje dobro raspoloženje, samopouzdanje i osmijeh, posjetite ordinaciju dentalne medicine Alka Petreković na adresi Ivana Mažuranića 32, Zaprešić. Osim estetske stomatologije, u ordinaciji pružaju i usluge iz protetike, implantologije, popravka zuba, ali i preventive kod djece.